que el cotxe ho tiro la vara. Després, quan estéssim en ple funcionament, has de ficar les ulleres, que ara de moment estem ordenant els materials. A veure, repassem el que necessitàvem. Però no és per... 2 botelles, bicarbonato, llima, cullereta també suposo, no? Què trobes? Qui t'incert? Primer se té que ficar la d'això. Vale, ara Després l'és. vaig a buscar l'exprimidor. El primer que s'ha de fer, a veure, Es preparar el globo. Es preparar el globo. Me necesita més. Cortaremos los limones justo por la cortaremos los mitad. limones, vinga. Això ho faig jo, Vale. Cortarem los Entonces, limones. permítame tú. Vale. Trobes que això ho faig jo? Sí. Vale. Ara els Que exprimim. l'olor No t'agrada l'olor? Com que no? no m'agrada. Ai, senyors. Exprimim los Y ahora limones. vamos a exprimir. Però són verds. Ahora vamos a pasar el limón a la botella. Vale, exprimimos los limones. Que això ja ho han fet. I ho ficarem en... A veure, ara, Oriol, ho has de buidar tu a la botella, vale? Vale. A les dos. Ho has de ficar a les 2 botelles, és? No, A una. a una. Vale, doncs vinga, fiquem a una botella. Vinga, Oriol. No sé per què han pujat 2 globus. Per si no fos malament. Claro. Molt bé. Aguanta la botella. Lo que sigue es colocar el globo en la boca del embudo. Ja l'he ficat! Ah, vale, vinga, fica. Esa este el que li faltava. Vale, vinga. Este, Molt de bicarbonato? Sí, pues aquí n'hi ha poquete. Cau o què? No. No cau? Sí que cau, sí. tira-lo a la cullereta. Vale. No sé que no pensaríem si anéssim a buscar-lo. Aquí crec que no n'hi ha prou. Mira només... Y a continuación se introducirá el bicarbonato al embudo para pasarlo al globo. Aquí. Vaig a buscar l'embut que no mos entra. Espera, Oriol. I tira de valent, me penso, Tiren de valent. Molt bé, i agafen el potet. Fica les ulleres, que el bicarbonato no ha d'anar als ulls. Fica les ulleres, Oriol. Fica. Molt bé. Vale, jo te les aguanto. No, que ja està, mira. Ah, vols fer-ho així? Vale. Molt bé. Molt bé. Vale. I ara tirem una mica més. Perfecte. Molt bé. Vale. Jo diria mig globo. Sí, Molt bé. Ara l'altre. no, l'altre no. Ah, l'altre no, no som. Vale. Ja per La sort. botella con el jugo de limón y el globo con el bicarbonato de sodio, lo que tienes que hacer es tomar la botella y colocar el globo en la boquilla de la botella. Vale. Ara hem de ficar el globo aquí. A continuación, lo que tienes que hacer es levantar el globo para que el bicarbonato de sodio que contiene caiga hacia el jugo y observemos la reacción. No passa res. A veure, mira. Tu aguanta la botella. Aguanta la botella. Sí que queda aquí para el globo. Vale. I ara? Sí, cal. Ara l'hem d'aixecar, que caigui l'això dins, no? Sí. Ah, mira, mira, mira. Mira, mira com s'ufla. Mira, Oriol. Fica les ulleres. Fica les ulleres. ¿De qué? No sé. ¿Qué ocurrió? Al caer el bicarbonato en el jugo de limón, reaccionó y produjo dióxido de carbono, lo que fue que
hizo que se inflara el globo. No tenía hacia dónde salir el dióxido de carbono, lo que hizo que este se expandiera por todo el globo, haciendo que se inflara. Vale. Ara és... No per sobre les ulleres, potser. Fixa't? Millor que me les quedo perquè potser han este és un l'aigua Este disparat. és un disparat i... A veure. I millor que me fica aquí. No, home, no, que ho faré poquet a poquet, vine. Vine. Ai, no, que això... Seria que li fiqui crema al cul. És que ell ha ficat alcohol a la botella. Aigua? No, vaig al cul.